салом тамошобинони азиз, ман Зарангези Наврӯзшо бо ҷамъи ҳамкорон нашри нави ахбори озодиро тақдими шумо мекунем. имрӯз 12 октябр аст ва таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. додгоҳ 6 моҳи азияти фарди бегуноҳро ба 5000 сомонӣ ҷуброн кардааст. хонаводаи ҷавони шиканҷашуда аз ин ҳукм розӣ нест. Мана протестша бояд алиш кунем $5000. Айкҷо алиш мекунем овай. бо вуҷуди саркӯб ва афзоиши шумори кушташудаҳо дар тазоҳуроти Эрон, эътирозҳои мардумӣ идома доранд. ва ҳосили анори фаровон кишоварзони хатлониро хушҳол ва ба даромади бештар умедвор кардааст. дуюм марта насиб бошад 4 рӯз 5 рӯз пас дуюм чинага мечинем. пайвандони чоршанбеев гуфтанд ки варзишгари 27 сола аз зиндони низомаш сангини хуҷанд ба боздоштгоҳи муваққатии Душанбе оварда шудааст, вале сабабашро намедонанд. раёсати зиндонҳои Тоҷикистон тасмимро шарҳ надод. Сабзат Танибекова, модари Чоршанбеев, ба радиои Озодӣ гуфт вай 2 ҳафта пеш дар зиндони хуҷанд бо Чоршанбе дидорбинӣ кардааст. варзишгар гуфтааст шиканҷа намешавад, аммо ба гуфтаи модараш ӯ бисёр лоғар буд. Чоршанбеев ба 8 соли зиндон маҳкум шудааст. ӯро дар даъват ба сарнагуни ҳукумат гунаҳкор кардаанд, вале худашу вакилони мудофеъ ҳукмро беасос ва ғайриқонунӣ медонанд. аммо як маҳбуси собиқ баъди баромадан ба озодӣ барои бегуноҳ боздошту шиканҷа шуданаш аз мақомот 400 000 сомонӣ ҷубронпулӣ талаб кард. додгоҳ пас аз баррасии аризаи ӯ ҳукм кард ки вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ба вай 5000 сомонӣ товон диҳад. қароре ки ба гуфтаи хонаводаи Ҳасан Ёдгоров наметавонад 6 моҳ азоби ӯ дар зиндон ва шиканҷаву зарари расида ба сиҳатиашро ҷуброн кунад. дар бораи ин қазия Алишер Зарифӣ ва Амир Исоев гузориш доранд. хонаводаи Ҳасан Ёдгоров аз ҳукми додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонии Душанбе изҳори норизоятӣ кардааст. ин хонавода моҳи апрели имсол барои осеби расида аз шиканҷаи маъмурони милиса аз вазорати умури дохилии Тоҷикистон 400 000 сомонӣ ҷуброн талаб карда буд, вале додгоҳ бо қарори ниҳоии худ танҳо 5000 сомонӣ ҷуброн таъин кард. мо дар вай суд баровардагӣ розӣ нестем, барое ки 6 моҳ 8 рӯзи шиштагиша вай накардам. 5000 чӣ дар кора? духтарчаем касалӣ шуд, хуштоманам касал шуд, шавҳарам явора маъюб шуд. 5000 ба кики чӣ кор кара мешавад? ҳечи. мана протестша бояд алиш кунем $5000. айкҷо алиш мекунем овая. Ҳасан Ёдгоров соли 2017 бо иттиҳоми куштор боздошт шуда, пас аз 8 моҳ баъди ёфтани қотили асосӣ ӯро раҳо карданд. вай борҳо таъкид намудааст ки зери шиканҷаи сахти кормандони милиса маҷбур шуд ҷиноятро ба гардан гирад. хонаводааш мегӯяд ӯ то ҳол аз таъсири шиканҷа азият мекашад. мо ай духтури су нестем. задагӣ маъюб шудагӣ фақат личени балниса. фақат балниса катем. хуб азоб кашидем ака. мурофиаи додгоҳӣ дар мавриди ҷуброни зарар ба Ҳасан Ёдгоров беш аз 5 моҳ дар додгоҳ идома ёфт. дар додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе ҷузъиёти парвандаи баҳси Ҳасан Ёдгоровро дар мавриди талаби ҷуброни зарар аз вазорати умури дохилии Тоҷикистон шарҳ надоданд. дар ин ниҳод гуфтанд ҳукми додгоҳ то ҳол эътибори қонунӣ нагирифтааст, бинобар ин дар ин бора наметавонанд суҳбат кунанд. хонаводаи Ҳасан Ёдгоров ки аз ҳукм норозианд, ният доранд аз болои ин ҳукм ба зинаҳои болоии додгоҳӣ шикояти кассатсионӣ баранд. додгоҳи олии Тоҷикистон соли гузашта 3 афсари милисаро барои шиканҷаи Ҳасан Ёдгоров аз 10 то 13 сол маҳкум ба зиндон кард. маъмурони милиса ҳангоми мурофиаҳои додгоҳӣ даст доштани худро дар шиканҷаву азияти ӯ рад мекарданд, вале он замон муфаттишон гуфта буданд осори шиканҷа дар бадани ин сокини 38 солаи шаҳри Турсунзода дида мешавад. созмони ҳуқуқи башари Эрон ки дар Осло қароргоҳ дорад, рӯзи 12 октябр гуфт ки дар ҷараёни саркӯби тазоҳуроти зидди ҳукуматӣ дар ин кишвар 201 нафар аз ҷумла 23 кӯдак кушта шуданд. тазоҳурот дар Эрон 3 ҳафта боз бо шиёри зан, зиндагӣ ва озодӣ идома дорад. эътироз баъди он оғоз ёфт ки пулиси ахлоқ як духтари эрониро барои нодуруст пӯшидани ҳиҷоб дастгир кард ва сипас ҷасадашро ба хешовандонаш супурд. ҳамкорам Тоҳири Сафар нигоҳе дошт ба тазоҳуроти идомадор дар шаҳрҳои гуногуни Эрон.
این ویدیوهای شام دوشنبه از سنندج مرکز ولایت کردستان ایران است که به صحنه جنگ شباهت دارد. صدای تیراندازی، ترکش و فریادهای اعتراضگران. بیشتر از 25 روز است تاجران شهرهای گوناگون ایران دکانهایشان را باز نمی کنند. این ویدیوها از بازارهای شهر سقه، سنندج و مغاباد است. روز دوشنبه هم مثل روزهای قبلی اکثر از دانش آموزان این شهرها اعتراض کردند. زن زندگی آزادی بعد مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس اخلاق به شعار اعتراضگران تبدیل یافت. در این ویدیو از شهر سقه شهر مهسا امینی دختران روسری‌هایشان را می‌سوزانند. حکومت بین اعتراضها با تیر و تفنگ پاسخ می‌دهد. از اینا برای سرکوب مردم استفاده می‌کردند. مرگ بر خامنه‌ای. شامگاه دوشنبه سازمان عفو بین الملل با انتشار این ویدیو از سرکوب گسترده تظاهرگران در سنندج هشدار داد و گفت مقامات جمهوری اسلامی برای پنهان کردن جنایت‌های خود به قطع دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ادامه می‌دهند. نتبلاکس یک نهاد مستقل که برای بررسی وضع اینترنت در جهان است، روز چهارشنبه از قطع دسترسی به اینترنت در ایران خبر داد. همزمان نهادهای مستقل حمایت از حقوق بشر درباره سفربری نیروهای بیشتری حکومتی به سنندج صحبت می‌کنند. ویدیوهای از پایان آمدن نیروهای امنیتی در این شهر نشر شد. در حالی که مقامات سیاسی و امنیتی ایران استفاده از سلاح از طرف ماموران امنیتی را انکار می‌کنند، ویدیوهای زیادی از استفاده تفنگ توسط نیروهای امنیتی و انتظامی نشر شده است. مثلا اینجا در تهران در اطراف دانشگاه شریف و اینجا در خیابان‌های شهری سنندج. گزارش‌های سازمان‌های مستقل حامی حقوق از کشته شدن بسیاری از اعتراضگران از تیر تفنگ ماموران امنیتی حکایت می‌کنند. سازمان حقوق بشر ایران روز 12 اکتبر گفت در جریان سرکوب تظاهرات 201 نفر کشته شدند و کمش 24 نفر کودک هستند. برغم سرکوب بیرحمانه تظاهرگران در سنندج و دیگر شهرهای ایران، اعتراض در این شهرها همچنان ادامه دارد. برمیگردیم به تاجیکستان. امروز امامعلی رحمان برای شرکت در نشست بین المللی به قزاقستان سفر کرد. قرار است در این همایش رهبران 11 کشور گردی هم آیند. الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروس هم بعد از سفری رسمیش به تاجیکستان به آستانه رفت. اما دیدار و ملاقات او با رهبر تاجیکستان چی حاصل داشت؟ گزارش همکاران ما برات یوسفی و اسکندری فیروز در این باره است. در پی سفری رسمی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس به دوشنبه بین بلاروس و تاجیکستان یکچند سازشنامه در بخش تجارت، مبارزه با فسادکاری، سیاست جوانان، سیاحت، طب و برنامه همکاری‌های درازمدت به تصویب رسید. رئیس جمهوری بلاروس گفت تنها در روز اول دیدار و ملاقات صاحبکاران دو کشور میان آنها در حجم بیشتر از 50 میلیون دلار سازشنامه‌ها به تصویب رسیده است. این رو همچون سازشنامه و قراردادهای تجارتی به تصویب رسیده تایید می‌کند. اجرای موفقانه طرح مشترک تولید تکنیک‌های کشاورزی بلاروس در شهر حصار قدم اول در راه صنعتی سازی و رشد صنعت تاجیکستان در اساس پیشرفت ما میباشد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از دیدار و ملاقات با همتای بلاروس خود گفت تبادل مال و کالا میان این دو کشور در حال افزایش قابل ملاحظه است. ما از روند رشد تبادل مال و کالا تاکید کردیم که حجم آن در 8 ماه سال جاری نسبت به 8 ماه سال گذشته 1.5 برابر افزایش یافته است. در حاشیه سفری رسمی رئیس جمهور بلاروس به تاجیکستان نمایشگاه مال و محصولات این کشور برگزار شد. В рамках проведения выставки также был бизнес-форум. дар чаҳорчӯби намоишгоҳ ҳамчунин форуми тиҷоратӣ баргузор шуд ки қисмати бузурги тоҷирони беларус ва тоҷикистонро ҷамъоварӣ намуд. аз ҷониби беларус ширкатҳои саноати вазнин ва хӯрока пешниҳод гардид. ин ҳама ба рушд ва ҳамкориҳои дарозмуддат мусоидат мекунад.
таҳлилгарони тоҷик ҳадафи сафари ҳайати беларус бо раҳбарии раиси ҷумҳур Александр Лукашенко ба Тоҷикистонро дар сояи таҳримҳои ғарб ба намоиш гузоштани рушди ҳамкорӣ бо кишварҳои дӯст ва пайдо кардани бозорҳои нав барои молу маҳсулоти таҳримшудааш медонанд. ин як гӯем агар сафари имиҷсозӣ буд, чун он миқдори шартномаҳое ки бо Тоҷикистон бастанд дар ҳудуди баъзеҳо гуфтанд 46 миллион, баъзеҳо гуфтанд 80 миллион, дар ҳудуди 80 миллион ам бошад, агар он барои чунин як сафари расмӣ ҳеҷ аст. таҳлилгарони дигар бар инанд ки Тоҷикистон иқтисоди бузург надорад ва тиҷораташ ҳам бо Беларус чандон бузург нест ва кишварҳои ғарб намехоҳанд ба Тоҷикистон ҳам барои ҳамкорӣ бо Беларус таҳримҳо ҷорӣ кунанд. ба гуфтаи онҳо пас аз таҳримҳо иқтисоди худи Беларус дар вазъи чандон хубе қарор надорад ва Лукашенко маҷбур шуд сиёсаташро бознигарӣ ва ҳамкориҳояшро бо кишварҳои хурд тақвият диҳад. تاثیر اصلا چونکه بیروسیده موضوع شد که با روسیه نزدیکتر شود برای راه گریز نیست چونکه انتخابات گذراندن در کار برای مخالفین فضا دادن در کار که هرگز راضی نمیشد که حکومت را از دست میده. соли гузаштаи 2021 табодули мол коло миёни Тоҷикистон ва Русия 126 миллион доллар будааст. ҳаҷми асосии гардиши мол миёни ин ду кишвар ба воридоти молу маҳсулоти Беларус ба Тоҷикистон рост меояд. барномаро бо гузорише аз хатлон идома медиҳем. ҳосили фаровони анор имсол боғбонҳои хатлониро хушҳол ва ба даромади бештар умедвор кардааст. онҳо ҳафтаи гузашта ҳосили заҳматҳои худро ҷамъоварӣ карданд. чанд соли ахир анорпарварон аз камҳосилӣ нигаронӣ менамуданд. боғҳои аз анор фаровон ва хушҳолии боғбонҳо бархе аз сокинонро ҳам ба арзон шудани нархи ин мева умедвор кардааст. ҳоло бо ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ меравем ба сайри боғҳои анори ноҳияи Дӯстӣ. امامنظر خدایبردیев باغپروری سابقه‌دار ترکمن از فراوانی حاصلش نقل می‌کند. جلکل ده انار نقد میشه. مردم همش انار آرنده زمینش به انار خوردگی. آن حاصلی بسیار میگره. باغی اناری خانواده امامنظر 2 گکتار است و جمع‌آوری حاصل در آن حالا به پایان نرسیده است. حاجق ماده آنها حاصل نه کلان شده است. این دویم چه نگه اوغلبخت ارگشه و نیز باغی بزرگی انار دارد و حاصل باغ را جمع آورده برای زمستان ذخیره کرده است تا با قیمت بلندتر بفروشد. اصول نگهداریش را هم خوب می‌داند. Odur yakın Mart'a içindeyim. Duyum Mart'a nasip boşa 4 روز 5 روز پس duyum çineden içini. بسیاری از ساکنان جماعت گردی گلمرادوف در ناحیه دوستی انارپرور هستند. پرورش این میوه شیرین و سرخریدار آسان نیست. خرج کم هم ندارد. چوب تازه میکنم اینجا اون کرم میخوره همه پسودسته انار اینجا همه تازه میکنم انار همه تازه میکنم. ناحیه دوستی در ولایت ختلان بیش از 200 گکتار باغی انار دارد و حاصل آن را در داخل و خارج میفروشند. 1 کیلوی آن در بازارهای وادی وخش از 8 تا 10 سومانی یا تقریباً $1 ارزش دارد. باغداران میگویند که با سبب حاصل فراوان ممکن است قیمت انار هم پایین بیاید. و شرکت برق توجیک لیمیت یا محدودیت نیروی برق در تاجیکستان را اعلام کرد. این شرکت در خبرنامه روز 12 اکتبر گفت نمیخواهد مردم بی برق ماند ولی وضعیت همین را تقاضا میکند. این آخرین خبر در برنامه امروز بود. اخباری بیشتر از این را در سامانه آزادی و فیسبوک و یوتیوب و توییتر پیدا کنید. تا برنامه‌های دیگر خدا نگهدار.